Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakenhon kita Ïalehkai jong ka Keanean'S United, bat kirang Ïalehkai jong ka Shaphrang Football Club, kide ki artli ki kenhon, ki balai ora ikanam nado, hak Jacob Ïalehkai Football Futsal, kabala tip kom ka Second Open Futsal Tournament. Bala pelong da ka Futsal Association of Meghalaya, Halaban Sports Club, Indoor Stadium, kabala kot no hak art kundai tereng, unai luar balala, menta osnam arzakat pra. Hak Jacob ya ka final nakalang ki kentai, ki Ïalehkai jong ka kenhon, Keanean'S United. Kilala ban pelem no ikakenhon Board President 11 Football Club the Laigol Lakaway. Yakini ki gol la tap da ka Nizilia Majao Marway, but ya ka shigol na kabanta ka Board President 11 Football Club pan layo tap da ka Sanki Sajem. Hakaje kon final jo kishan rang pat ka kanhon Ïalehkai jong ka Shaphrang Football Club kalala ban pelem no ya ka 7+3 star lengba ka tiebreaker the Laigol laat hak basdang jong ka je kon kini ki ar kanhon Ïalehkai the marshigol hakaba ka 7+3 star kalala ban tam shua shakman the shigol balay athep lengba umangkara kharbengar katba ka Shaphrang Football Club kalaya ban pampano ikini ka shigol lengba ulamprang kharbuli hakani ka lempong ka Keanean'S United na kikentai kabalong kalado hakani ki jekon playora ro ya ka kusnam da kapisa ka bakasan hajar tengka kat bana kishin rangpan ka Shaphrang Football Club kalayo arpsan hajar tengka ya kanam thai barang Ïalehkai bakan sai tam hakani ki lempong layo da ka Nizilia Majao bat umat Shaphrang khar umnot.